ahishomero rya St Victor abeja 25 bashitamire buze bakahika kandi ryo ryasinjire buhweju ababeja muri kureba basingire bizamwebi tubabisingire ahabwe nshobi ningabwa accident ababeje kurugo kwezi kwa kabiri okusiyo bakore bizamu bakamba turahishomera ntubesi Saka district because we have 17 secondary schools. The secondary schools ikimura mushanju mu district ya Buhweju. Secondary schools mushanju the government aided isn't the private. So washanga ngo St Victor niwo izoro basingire. Sincerely we are proud of you. Honorable Francis Mwicho biraryo mujenyi mukora shabara bejo kwehereze kitinsa ahabwo burunju bwa nyensiya yabo. Bejimwe ohereze mugenzi wawe kitinsa. Ohereze umuntu eshi akwato kumanya ko umuntu naza kuba mu nshinyencha kare. Ogo kuteka teka ngono kizenkito nunji ninga ngwanyino mbakize sente ninga ngwiwe orumuringwa ninga bone mugufu ninga bone ajware kuziyo no jware bisya nyekigano zakuze mu kitongore ushange nwari mukuru wacu tuza bwize konkeje niyo karecura mune kintu cyuruki itwa bagiroka cha university okutukuredinga kwitukuryo muri hinkeje yanyu tubihinduke buri twatugamba division 1 division 2 hatu bagambere A B C bariyo no baba prepare injira kuzo mu university mukuru w'ishomerero najarang no barabe basinjire district eji konke byetengo bikiri byinji hati dormitories nazo zitusazireho tucayetenga kombeka mwono bararubwa oburaro bukiri buke mwene ngo mwenda mizi garagaha gataho mudomo kandi banyagura betage pira na gambira father munikize kubahereza amizi gaze kuri mudomo manyido tukashomo mbwire utwabetire membo wa parlamenti ariko basa kwija hishomero ngaha akajya turabatwereke akataro abebembezi bashabira baziro kushomesa abana babo kwenda kurwanisa imihondano yo maka ekanyero mu district eji kuba yegire nakwicyo kurya wari kubategire ibona wo mwembe musoberana umbwire bwo mwisho shango mwana narura hariya nande kibanza kitariho akwita muhoro newe ryo notanyangira ubwoku ocana nyokaze kureba father mpo mugishabo bwo mwana akunyita ukirikare utaka sesiri utumwe numanyagirenta rero taboro beyongoro rukiraho ishomerero katanduko mwaka gw'2012 kandi rya hamusinje gwekerezia amakoraga gasha kwa Juliet Chausima.